Dobar dan, narod, dobrodošli u novi video na kanalu Bosanski Bond. Danas smo na starom frivu, brate. Ovaj friv je, znači, prastar, ovo sam ja igrao kad sam bio mlad. I ovo su one OG igrice, one stare, to ćemo igrati danas. Kao što vidite, imamo puno opcija, ali jedna jedina koja će nas stvarno challengeat je ova. Secret Servage Hunt. Šta, kakav hunt polan? Garfield jarane. Garfield, znači, horror iglic. Evo, vidi ovo, vrate, ovo. Jebe. Jebe ma mater. Ljudi, vrate, šta je ovo, čovječe? Dobro, neka dobro, jebote, život, dobro je, upropastiše mi intro. Znači, malo je glasnija igrica, probi mi uši, jarane, bilo pojačano. Ali uglavnom, mi imamo ovdje Garfield. I oni u ovoj ukletoj kući treba da nađe ove iteme. I to je to, šta ja znam. Ali, ne smije niko da nas previše prepane, jer Garfield onda pobudali. Tako ovdje imamo ovu listu. Idemo evo do Johna, brate. John, znači, jebote. John, brate, gledaj ga. Ajde da vidimo šta hoće. Kaže, pazi, muziku u music roomu. Garfield, prestani, šta ba? On mi nabraja ovdje nešto, biži ba, boli me, briga ba. Pust njega, ajde, jebeš Johna ba, idemo mi dalje. Uglavnom snimam ovu igricu jer malo mi pravo mrsko editovat one inače standardne vide, tako da evo igramo Garfielda, brate. Mogu ići, brate. Mogu ići sa ovim kontrolama, evo budala mišem klikće. Evo idemo, pravac. Evo nas na mezarju, brate, znači ovdje. Jebote, znači pripad do Garfielda. Ako se nastavi. Ovdje imamo 619, Rey Mysterio, sam 8. Treba mi lopata da odkopam grob, aj dobro. Jebote, kovčeg. Otvori ga. Znači smo ulazna vrata, znači ključ za ulazna vrata, dobro. I evo je, brate, lopata, Ja bi kliknuo na ovo lišće, a u stvar ne može. Šta je ovo? Dobro, nije nas to prepala, dobro je. Znači, ako ovaj skerometer se napuni, mi smo ga popušili u prevodu. Ništa opušteno, opušteno ljudi, ovako, ovom brzinom, znači prećemo igricu do sutra možda. Vidite koliko brzo ide. Jebote, ovo su bile igrice, ba, nije ova GTA 6, ba. Ajmo, kopaj. Brate, animaciju, evo našu. Congratulations, wow, Star Scream. Našli smo jedan s ove liste, znači trebamo naći još 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 komada, hej, sine, dragi, znaš kad ćemo naći 7? Ja imam jedan pravo zajeban problem s YouTube-om. Znači, znate kako ono Dream, kad krene video, kaže puno vas nije subscribe-ovano što gleda moje videe. Šta je ovo, sef iznad sira? Pripade ga sef. Znate pa kako ono Dream kaže, nije vas subscribe-ovano 500.000, a 2% jeste. U mene je obrnuto, brate. Ovo je ključ. U mene je obrnuto, svi što gledaju su subscribe-ovani. Ja, znači, pravim videe za jedno te iste ljude, što je meni veoma drago, što imam lojalnu publiku, ali kako da ja grovam, kako, brate, da proširim, znate, influence kanala, kako da dostignemo nove gledatelje, pa ako imate kakve ideje, pišite, jer meni stvarno nije jasno. Šta da snimim? Vidi ovo, bolan to, bože, 2 smo našli. Šta ja da snimam što će gledat novi ljudi, to meni treba, jer ja snimam sve isto. Jebote, život, Frankenstein ga prepa, ključ, može ključ. Ništa, vrat, šta je ovo, gledalo? Pojma ja nemam. To je ovaj ključ, našli smo ključ, brate, ide ovo. Znači, ako imate, evo, vi koje su, ja ne smijem ja ovo otvoriti, ba. Dobro, nije nas ništa prepalo. Ajmo vam s rajom. Miš. Dao mu sir i on nama da ovo. Genijalno, brate, 1, 2, 3, 4, još 4. Pa ide ovo nama je. Ne znam, da li da upalim svjetlo?
O, ne znam što je tu radilo. O. Hej, sine, ode, Garfield. Ne smijem ovo odvrnut. Daj, ba čovječe, šta je ovo? Niđe ključa nikakvog, pa šta sam ušao džabe ovdje? Ništa, brate, ovdje smo ga... Ništa. O, ne znam što ovo je switchao. Šta switchao? Ništa, brate, mislim da ne ovdje ništa više. O, vidi ovo, jer ipak nešto switchao. Znači, narod, ako imate ideje kako da dostignem nove gledatelje, javite, pošto ja pojma nemam, ja ne znam, šta je ovo, Batman? Imam ovdje 500 šišmiša, ja ako ove šišmiše kliknem. Ujebote. Fail get. Ama moramo arrangeat u Garfield 100%, G. Evo ga, još jedni donuts, imamo još 3 da nađemo. Aj, valjda nas pođe za rukom, bože. O, šta ovdje, brate, ima li šta ovdje? Nema. Ovo klauna ako pretisnem, garant će nas prepast, nećemo njega dirat, ajmo mi na meraju. Jesam išao vam, jesam, ništa, brate, idemo dolam, možda ima šta se radi, šta ja znam. Ujebote, međed. Oj, vatra, šta da, vatru pretisnem. Fire is nice and warm, jeba. Oj, vidi ovo. Pa znate koliko sam loš tek s muzičkom teorijom. Oj, šta je ovo? Šta ovo vi? Ne razume? What? Aha, ja moram kliknut ovo. Za ovim. Šta? Pojma, ja nema što ovdje treba, ajmo opet. Dobro. A ponavljamo. Ja sad ponovim. Dobro. A few moments later. Aha. 2 hours later. Ima još, jel me jebeš? Koliko ovo dugo traje, čovječe? Ja nemam attention spana, može neki Subway Surfers ovdje. Evo ga, vrat. Uspjeli smo, nevjerovatno. Šta smo dobili? Još jedan. Još 2 nam fale, brate. Dobro, nama ovo ide. Ništa, mislim da nismo vam bili, pa ajmo vam s rajom, možda ima šta na te. Ovo je neke knjižurine, možda treba, ovo je Šta je ovo? O, šta je ovo, volan? Ovo tek nikad neću skontat, znači, ovo je gotovo, nemoj džabe ni pokušavat, to ću gledat na internetu, već gledam. Ajmo mi dalje da vidimo, možda ima još šta što mogu riješiti. Ujebote, život, prepade mi mačku. Možda ovdje nešto, ključ, crveni, će uopšte imaju crvena vrate. Ne sjećam se da smo im vidjeli, možda su vam, Aj sad ćemo vidjeti. Ujebote. Kuhinja. Patilo, šta je ovo? Pick this cupboard. Ma ne, lažu vam. Šta ti je, pa šta je ovo? Tak to... Muffin lover, šta pa ljudi, ovo je zaključano, tu nećemo sigurno, ajmo mi na meraju. Aj, zapao mi Garfield, ajmo im vam, boga mi jest, aj upadaj čovječe. Ujebote. Evo ga ovaj, mezna. 61978. Šta, ja to kucam, ne razumijem. Sef. 6, kako 6? 6, 1. Ma to je to, ba evo ga, fale nam još jedni ukupno, znači mi ovdje kukamo, jarane. Pravo nas je krenulo, aj sad je ove zadnje da nađe, moram riješiti one knjižurine, brate. Šta ba, možda treba, pojma nema šta treba, iskreno. Never accept a gift what the fuck je ovo? Ništa, jarane, ja ću ovo pogledat na internetu, ja stvarno ne znam šta treba ovo, tako da. To je to. Imam ovdje podrum, jarane, idemo dol, odmah uskačemo u podrum.
Zna se kako je. Evo ovi zadnji čovječe. Jaj, zaključana nam je ova. Zaključana nam je, kako se kaže. Iskoči Drakula neka. Zaključana ćelija, vrate, ne može on. Moramo je odključat. Ne smijem ja to kliknut. Vidi ovo. I'm so hungry, do you have any muffins? Otkud mi ljudino muffin, jesi ti normalan, kume? Ale vata, otkud mi muffin? Ljudino, moramo naći muffin. Otkud meni muffin? Muffin, ništa damo. Što je ovo ovdje, rupa neka? A za mišove? Vidite ljudi, ovi mišovi, ne valjaju oni, boga mi. Al Garfield chill, pa nećem da im pojede. Evo sad ćemo, brate, da damo čovjeku ovu. Be frajera. Thanks, have you looked inside the fireplace yet? Šta ba čovječ, treba da uskočim u vatru za njega, šta? Šta ja uđem u ovo, vi fakat. What the fuck? Pa evo ga. Šta ti jeba, prešao Garfielda. To je to, ljudi, mislim. Ako ovo nije bio najbolji gameplay koji ste pogledali, ja ne znam, pišite u komentarima šta mislite, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ćao.